Thibitari nini kuhingũrwo ica-inĩ ikuhĩ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ itũra rĩa Wamura ĩrĩa ĩtũraga ĩtegũtungatĩra mũingĩ nĩ kwaga maabitha a ũrigiti, na thutha wayo kuhingũrwo rĩu nĩ ikinyĩtie ndari cia thibitari ya Laikipia nginya 95. Tunafurahi na tunashukuru Maulana sana kwa tumepata hospitali. Hata wamama wetu wenye walikuwa wanabebwa na wheelbarrow na punda waende wakazalie mbali, watakuwa sasa wanakuja tu hapa karibu, wanapata service zetu kama Laikipia County Government. Tuko hapa tukifungua ile dispensary, imekaa kwa muda watu wakitarajia watafunguliwa, na hii ndio ile eneo wananchi wameumia kwa miaka na miaka. Kule wamekuwa wanatembea kilomita 10 kwenda kwa hospitali, kwenda karibu na ile hospitali ni kilomita nyingi sana, na kwa hivyo wengi wanapotezea jiani, wengine wanazalia jiani wakipelekwa kwa maternity. Afitha munene wa urigiti wa Laikipia Timothy Panga augĩte gũkinyĩria mwaka-inĩ wa 2027 itanya rĩao nĩ gũkorwo na thibitari 115 iraheana motungata guothe kaunti ĩno. Serikali hii iko na katika CIDP imeallocate kukuwa na dispensary moja ama health facility moja katika kila sublocation kulingana na census ya 2019, na wakati huo tulikuwa tuna sublocations 114 katika county ya Laikipia. Hiyo inamaanisha ya kuwa goal yetu by June 2027 ni kukuwa na health facilities 114. With this 95th health facility, sasa tuko na deficit ya 19 peke yake. Warie wa Laikipia nĩ ũtũmaga mũingĩ gũtangĩka mũno magĩetha ũrigiti nĩ ũndũ wa thibitarĩ kũraihĩrĩria na kũhingũra thibitarĩ makĩria kũrongoreirie kũnina thĩna ũyũ. Sasa tumefikisha facilities zetu za health katika Laikipia County 97 of them. Na wakati wa devolution kabla devolution 2013 zilikuwa 44, na kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati wa devolution katika Laikipia County tumeweza kuongezea 50 facilities. Hamwe na kuhingũra thibitarĩ ĩno ya Wamura, Gavana Irungu no ahingũrĩte tabarĩra ya maĩ kuo nĩguo kũhe thibitarĩ na mũingĩ ũrĩa ũrĩ gũkuhĩ nayo maĩ matheru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimo.